Mina ndenza ilokhuzana i-pre-C training lana ndafakwa nguye wandixelela ukuthi abantu kufanele ndibatreyine kanjani zonke ezo zinto. noSamsa wafika uSamsa wasibheka uba siyenza kanjani i-pre-C training. Siyabatreyina nabantu izikipa la ekhaya, izikipa za-category C under 9 meter boat. Sibenza khona la ekhaya bazithole. Ndizijabulisele kakhulu ngokuba wona wandithatha eThekwini ndisebenza wathi manibuye ngizoba semdala kufuneka ndingene kule nto. Wathi-ke ndabona nami-ke afuna nami ndizame ukusukuma ndime ngenyawo ngoba ulwela ilegacy yakaMhlongo kahle kahle nendawo ye-community uyidevelopha ukuthi intsha isebenze. Ndiyabakhuthaza ukuthi abazame ukuncela ebazalini ngoba abazali soza kulahlekise ngoba ungumntakhe, soza kulahlekise mayithi yenza le nto ngeke aza kulahlekise. Nokuthi-ke ibhizinisi mayiqhulela ekhaya nawe uyabona mawukuthi wena awuboni funeka uncike kutata wakho owenze yona noma kumama wakho owenze yobhizinisi, ubone nokuthi isebenza kanjani, imali uyenza kanjani, kuze uzokwazi nawe ukubona uba nawe ubungazenzela nawe ungakwazi ukuphila uphile kakuhle kwenza le bhizinisi ufunde yonke into. Mina ngirana mo isandi le restaurant and catering. Siyasebenzisana because of ama-suppliers. I don't have to go to ama-suppliers of fish bafumana apha ekhaya and everything. And then uqala le catering nakhona siyasebenzisana kakhulu because yanginceda ngezinye izinto. Une-passion kakhulu when it comes to fishing. Ayipheli i-conversation ingazange ungene ufish. So passion, determined umsebenzi wakhe, is a responsible man. Like ayikho nje into angayenza without ukuthi enze sure ukuthi he puts 100% effort kuyo.